Перекни, кем тебе попадет. Oldu я сейчас поверну. Оно верно замок. А где то? А вот. Сена будет чиста? Эльмаса будет. Я всем мында, мен Хатиже пасует. Сон değil. Elmas bak ben senin yanına. Bak Hatice'ye kanda pas vereyim. You are man goal. Olmaz. Daha mı diye? Hatice'ye. Maşallah. Zambati. Zambati son değil. Orada nasıl güzel pas vereyim? Oba, you are man goal. Zambati. Zambati yerim var. Zambati. Куда? И сразу едем прав. Она до сетки вот так отпрыгивает, скидывает. Нет, Ама. Нет? Тоже нас глубоко очень забежала. О, где? Арта. Здесь Милмаз, bak, bundan yaparsın, ben pas verdim. Pas verdim, pas geldi sana, sen bundan attın. Başka bir şey gerek. Anladın? Bir kalso. Arkaya yürüme. Aldın top hemen atarsın. Kimi bekleyiz? Tamam bakayım. Hatice, bana kaytarız. Elmas çak. Ha. Güzelce açışta sokak. Diğer pas yok. Sor Elmas. Tamam mı? Hop. Maşallah, только yüksekte. Спасибо. Nerede? Hop. Koş. Doldurdum da sen не боком at kızım ama ogi, bana karton sen o gündeki ogi at. Lan bakayım. Ana. Çap. Karton. Doldurdun mu? Ben buldum. Bu taraftan. Tut. Sen ortaya Hatice çapay. Ha ben çapay. Yok ben pas vereyim. Gel ben pas vereyim. Sen bana veriyorsun Hatice çapay. Ver bana pas. Çap. Çap. Koş. Lambar kere. Ben birazdan ben atacağım. Çap. Her sonra birazdan yapacağım. Lambar kere. Oçta. Çap Hatice. Глубоко. Sen bu taraftan açışta. Sen biraz step out yapacaksın. Anda mana top? Bak Hatice, sen niye durup tutuyorsun top? Bak, top geliyor. Atma na top. Toptun bir, iki olursun. Basmaya son atmaya. Тебе сейчас надо будет. Niçin? Top tuttun geri bas. Bana top geliyor sana. Biraz tutun bir, iki, son gol. Anladın? Бил. Скверный. Он аут. На bu? Вот а ondan. Diğer pas elmas bana. Son çap. Yaklaş karşıya, böyle ki adam. Bak, top tutun. Bir, iki olursun yapmayı son gol vurursun. Anladın?
Любой критик. Давай баскетбол. Абли, юрес, чап, Эльмас. Пас алacağım, пас. Ben size pas vereceğim. At. Karşıya. Два шага сам. Так, yakınız yapacağız. Ver bana top. Yakınız buna tozun. Kaçıyor bu tarafa. Bu tarafa. Basmadan çaptırdım. Geçiremedim. Number 3. Вверх. Чап. Гол. Эльмаз Туда добивает. пошли. Хотите Лев, пас? пошли на площадку. А сен на хайта. Гол. Енді наоборот. Давай. Сен атacağım. А bundan atacağım. Ver bana pas. Çap Elmaz. Çap. Bak ben sana pas güzel verdim. At kalsaya. Дамбаркери, голову. Дамбаркери. Я не сказал, что это не... Дам, ор хотите сен. Вот чита. Хотите. Несен ли яхтан турайся? От кольце. Bak, gol, верхний угол и гол созадело. А у tarafa olsanız, er vakit sizde gol olur. Anladın mı? Olur aldı eder. Bak, top geldi. Top geldi. Aldın böyle iki. Именно yakınca. Yukarıcı. Anladın mı? Быстрее, что могу развернуться я. Давай, пас. Çıkınız bunda. Uçumuz çapayız. Men ortadan bana pas yakınız çekten çapayız. Çapınız, хотите гол. Olmazsa значит тут Эльмаза ver pas. Нет, обле топ. Atla и topu al. Ver. Sürekli top vurmayın. Ver bana. Çap Эльмаз. Оп, и кольцо. О, чита. Дамбаркери. Yakınız çapar. Эльмаза pas. Голу. Hatice добиваема. Эльмаз аман. Hatice atı sen çap. Дамбаркери. Эльмаза pas. Эльмаз голу. Кетiniz bunu. Abli aldın mı stop? Раз oldu. И вот топ что, Аман добивается. Başladı. Çap Hatice. Çap tezci. Gol. Вор Эльмаз. Зеля вот что, только мягче. Гол выходит. Спасибо. Давай, я кричать-то. Вот. Хадиджи, давай 2 шага. Введение, 2 шага и бросок. Введение. Бар, яка. Сен бар, яка. А сен яка. После второго. Вернулся топ. Нечем. Давай. Bak top tutan. 2 шага, например, sen seçsin. 1 шагтан atmaya. А улойsun оббежать противника и 2 шагтан atmaya. Введение yap. Tut. 1 yaparsın. 2 yap. Дамбаркери. Yap. Введение. Tut. 1, 2. Вот так. Супер, супер. Машаллах. Машаллах. Oyna. Давай, введение. Geçeysin beni. 1, 2. А вот читальник ему молодец. Эльмаза пас. Эльмаз, давай, кого-то
Mягче, kızım. Ne yumuşak at, yumuşak. Oğuzluk vereyim. Yumuşakça. Видение. Берека. Махать. Держи. Берека. Два прыжка. Это прыжок с мячом. Шаг. Берека. Оп. И сон опять. После второго юксича отмахвательный опять. Берека. Берека, я пес хатать. Тек она не всегда, а я вам агатам чуть не подходит. Понял? Давай. Берека. Машалла. Только как-то сбоку. А сейчас совершенно от груди. Давай. Видение. Kimden korkar? Kimden gerekli korkma? Давай, хотим видение. Не защитник. Чап. А ikinci hanım. Sen beni aldattın, biri пробежал, а ikinci. Спокойно, давай домой. Чап. Вот ты же. Здесь это на облепе. Ну что, первый раз давай там. Видение. Берека. Ясно. Уж баста начинай кистерик. Давай сильно. Видение. Тут он берека. Вот так. Там оба тarafa. Pas не верно. Меню всем, значит диктем пас. Давай, бош есть, кольцо бош. Аха на видение. Забивай. Берека, беда, А так будешь думать. Езжай. Берека уч. И болдырдан. Ekleri yatar. Давай. Ну, а не ходой. Пробежка. Топ туттun стукни. Топы туттun стукни. Или два шага сразу ятаешь. Давай. Не от лохлама. И терпульми. Ламбак. Евгений. Тут, давай, atacağım. 10 попадания. Б. 10 kere мен атаем, сонсыз başlayacağım. 10 kere любой yerden ataysın, с кем çokça попадет. 10 kere handan ataysın. Handan здесь. Кем Б. Беринген yerden ataysın. А сам уйти. Затем Б. Конечно. Sizin 4. 9'dan 4. Ondan 4. Elmas az değil. А вы не Handan ses, nasıl ses? Nasıl ses?
Аман добивает, что. Аман тоже моя кому-то. Давайте здесь. У нас там насос есть в машине. Если хотите, подкачаем. Сейчас мы будем уходить. Позоримся. Еще 5 минут, 10 минут. Спасибо большое, очень хороший.